Musezene twasoke thiamanyiwe Eli Masianiwe Dominic wa class ya form 4 na Shedrack wa form 3 kumoto inwa mukoyoni ola masome ya skulu wa Matinyane Boys ni maminete skulu kana ni matire skulu na kuthiko thukuma kumanda undu matona kwebya fees wa silingi ngili miongo monza amanyiwa ayu mekuli atongo yi andu mango yo lau kulikilela katina kumateresi ya kukwata fees na nemeosioke skulu imokwa imwe kutangia ndoto sio bala Dominic ukwenda kutwika ndakitali na Shedrack enda kutwika engineer Onesmus. Hoteli wa Mikuyu ni location ya Mikuyu mechagi tuicho dhilone wasi wekwate na maumu makila mudhenyana umende na kuvulana. Dominic ni mumanyua class cha form 4 na mwila Shedrack mumanyua class cha form 3 skulu na mwana wa Matinyane na yumele kwithia me skulu meyumba ni semotiani wa kwinu kwa dhumone munini inde meyatumeka kila mudhenya vao tuini kuthukuma mawe mamu ndani kithitone chako kwa tilovia siya kusio kithia skulu balama taitwe ngilimiongo mwonza umwana taitwe ngilimiongo tatu na kenda na unge ngilimiongo tatu na mbesa yulo na kanama sio kithia skulu balama weta kana chalo choe cha masomo ba Matinyane kuma class cha form 1 kithitwa ke cha maumu mono kwenduka kile binda balama ya nukamosi mekalao na bakuve miyilin kutoka form 1 nikuwa tu nikitumwa fee like nakumbuka nikuwa term 3 nilitumangwa nikakuja nikakaa almost 2 months kurudi nikapata watu wengine washani so nirudi tu hiyo the following day tukifanya exam so nirudi tena nikafanya exam bo sikuwa na notes za term 3 zote sijaandika kufanya exam ya end of year exam yesi kufanya ningia form 4 nimetumwa tena na watu wengine wanaendelea kusoma syllabus bado hatujaimaliza inya wono lo kama nitamamu makosomeresiana ino awetakana mumu bamusi muvinye muno na atosila wakuthi kumanza we ya skulu ma musingi unawiva kuveva lasiana ilingi siya kitatu siendea na kusomea no kana musala wako utumeki kuifa fisi wasiana isu na ije iweta ngili miongo mwanza sisewende isa kusiona ndena wikwati wa kuisa kusiona baloko kundi hata ilewe no kana siya nisi ya kisi yo kili skulu na kuweka kutumeka otoini Mimi vite kumamoka ni vite nkitsele vinda yumu okusikendikanga kuku andu ni makobo okindumasi oke skulu itu vite na tutu kumaivalua ipo wake atu kumite kevalua na kwa ndu kumite ngalikuwa ngikila tu wakwata wive nitu wa mamandi ama sioke bati kwa oyu iyo vikite vanu gona andu matona kwa nanimu kwe vala nanyita mundu ngamu wakobu mwana konganga nasiana isusi ya kwanika naisone kwa kila tu ndengu kwata utena madhina Dominic na Shedrack maendena kukwata Dominic ya na wonu wa kweli andaketali amina skulu valo kuweta kilele chake ni kuisa kuteli andua na kemi na Shedrack igweta enda kweli engineer matukuma udho mwokiti nene na Motongo TV nimendano mangonze mama kwata kwako na atongo inoka na masio kili maskulu kwa form 3 hii life ni experience yani haijakuwa life poa nikiwa shule so mimi nilikuwa nauliza kama wenye wako na uwezo wa kunisaidia nirudi shule niendelee na masomo yangu and I promise that kifaulu nitasaidia wengine kama vile nitasaidika pia mimi kwa oyu kisomo cha siana hiki kipinduni kinene na itegemeo sio wandu mangonzi no kana kwendese kisomo cho deliver tabling wa Motongo TV Neto Onesmus Chalo.